Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebih ibahasi tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ijamah, angka agak-agak madari yang lupai, yakni azan si bawa iqamat. Biasa yang enggak sepele mi. Jadi biasa kong kata mas sempajang na jadi dinami mas sempajang, utamanya sholat fardu dena bang deto nakama. Jangan sekali-kali. Walaupun dena wajib bangi sibak kamae. Tapi maka dena bita na nigi tau mas sempajang na dena pigau isalasi dinna. Istilahnya dena pigau isalasi dinna de tona na ba de tona na kama. Maka dena bita maka dia salat bersama syaitan. Yana tu ampai angkat tu tau mas sempajang denul le khusyuk. Salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dena ganggu ki, dena malada na ganggu ki setan nareko, kama ki atau bangi. Makanya maka dena bita ko de mulai jamai dua-duanya, de mulai istilahnya dena mu sempak basi bawa kama cukup satu. Jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya kode tabaka mak bawa ni. Makanya meki mas sempajam peni kama ki. Ia tu iqamat. Si tonganna tanya maka nama pakat dek bawa tidak. Itu juga untuk menjauhkan syaitan. Ini tu ampai maka dah nabita. Ia kok bangi tahu ia tu setannya lari. Sampai itu tapi maka dai guru ta muasangi malasi made na malasi pirewat nah. Gitu. Itu jadi makanya upasangi maka dah ia komeki mas sempajang usahakan iqamat kokoki bolata mas sempaja cadidi momeki mas sempaja sunnah duha iqamat makanya itu nabita maka de arihna ya Bilal ia roko maka de nabita arihna istirahat ki ia maka lihat tu batina nabita istirahat. Maka Nabi ta'arihna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Maka dia na'am ya Rasulullah. Napi suruh Bilal maka dia kama. Na sempaja si bawa Nabi ta. Jadi Bilal si bawa Nabi ta mas sempaja. Ternyata sempaja perlu, sempaja sunnah ni. Jadi tapi maka dia Nabi ta'arihna ya Bilal. Ya kok maka Nabi ta'arihna istirahat ki Bilal. Jadi ya ro Nabi ta, ya kok mas sempaja ni nangga ya alena istirahat. Abangnya, jadi nanggai alena nabita istirahat nareko mas sempajang sehingga maka de arihna ya Bilal istirahat ki Bilal maka de Bilal na'am ya Rasulullah suruh ni maka de kama napa mas sempaja siwa nabita jadi ini ya jadi iya ro sampajangnya na layu istirahat yana tu nakada tau pandrita bahkan angka di amure Ibnu Abbas narampe alena panguluta Ibnu Abbas makada iya ro nabita komelo komitay makanjala da sampajanna iya toy metatato ya toy metaroko masanna sujuna masanna masampaja iya ko matakola dai coba jadi ya komelo kimitay sampajanna nabita matenang iya ko matakola dai. Ia na pole malalam mabela, na pole mamusu, na matakko, na sampajang, itu sampajan na malunra lada. Maka kanjak, maka tanak batena rokok, matanang iha batena suyu, na reko matakko inabita. Yaw pwede ipasisele ito. Ia na to matakko na hailay bila mani. Pak to matakko na. Magay. Maka dayon na iya ro sampajangi nala istirahat mematuy nabita. Jadi ya koliwa itakko na nabita na sampajang nala istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajangi konuleten nikmatiwi de na masusah. Justru manyama papinadina ko pure masampajang. Tapi yang kami lupa ngolongan ini penting.
maka da iya tu sampajangnya Pak Bu tania tujuan. Jadi aja talai tujuan, tapi ia tu sampajangnya alat. Ia kipak bicarogi pakak kasak. Itu. Jadi ia sampajangnya hanya alat untuk mencapai tujuan. Ia tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir. Loh, ia sampajangnya alat. Tapi angka melo icapai, mari kita sampajang. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti harus sampajangnya ala untuk ipakai milau doang sebelum melakukan perjalanan. Tapahangi. Kau ni mega tak salah. Nah, sebab sampajangnya ala tujuan sehingga ya kau mas sampajang ibaca na selesai. Padahal ia harus sampajangnya ala mi pakak kasak minalengi pong Allah Ta'ala. Ia wadingnya ipake sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala. Na tomat tumali makdalari lauri pong Allah Ta'ala. Aga minasatta, aga akatata, tilau ni riwat tumas sampajata. Cicapi pakoli supaya tapahangi. Jadi ia harus sampajangnya alat atau pakak kasak na paturu puang Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana yaro melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi ala nipake pada otoe ala ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak ma kita loju pandang maka meka lo meli karpe meka lo meli anu mereka lo pakai makoe iya naru ya satu tujuan jadi ia tu sampajangnya ala nih demi gaga pak doangang tembus langsung ke sidratil muntaha kecuali sampajang iya ko yakaba milimai milau doang angka mau pelawai tapi iya ko kui sampajangnya ina liwai hasija na iterima tapahang ya iya na tu namanya tahu salah pahang nase ko sampajang dia dapat ditambah doang. Padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina natambai hadot tau pandrita natambai dos sahabat nabita lagi ia na tu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga meteta yunri mangilau nasaba ala memang mi cuma ia ko tomas sampajang masih jai itarima ia ko isaliwan na maya ganon rita pangalah tapahan nih padere ke lo na makada iya ko malala ko metta ko na paletu iya ko mangoto ko masija iya sampajangnya pakak kasak paling cepat doa mustajabah jadi iya ro sampajangnya alam itu iya na tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja angka sampaja sunnah toba angka sampaja sunnah musafir angka mana tu magi angka sampaja sunnah haja nang kamu yasa dong agak jasa hajat permintaan keinginan agak makada meka mapa boting atau aja nama makada meka boting meka boting angka mo ya samilau do tapi ia ko mas sampaja ko milau isi salah apa ia ro sampajangnya pura terbukti nih mapamulai nabi tasibana nabi madiolo ina ia kokui sampajan na mangilau betul iya na tu ampai makada iya tu sampajangnya ala untuk langsung sifat bicara puangnya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doa mimamuy sana tu tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makada iya ko puangnya melo musompa usahakan ipakaraja jolo puangnya adap itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu fatihah puji-pujian na yero bahkan ilalan na fatihah ang kedua onro makan jalada yonro milau doang aja napal-palangi nalapakan ilillah atau ati pake ya konadapi iya kana abudu idi mi puang usompa wa iya kana stain idi tomi puon rimi lau tulung o ko hade sakutse maka de puang Allah Ta'ala na sompa ka atakku maka minta ala apa yang kamu minta aga mi milau cuma idi ipat terui jadi baca nih ya kana abudu ya kana stain dena to mangilau matarubami idi mi puang usompa idi tomi rimi lau tulung
pada ko makada ni malaka angilaw no makada ni dia na to milaw ipaterumi itu jadi pentingnya